mureke uyu munsi tuganire ku byo bita gukina urusimbi, gambling, gukina akamari, kasino. Ese bino bintu bitandukaniye hehe? Ese bino bintu ubundi hari ibihugu byemerewe kuba byabikorerwamo mu buryo buri legari cyangwa mu buryo nta muntu wagukurikirana? Ese hari ababitsindiramo? Ese byinjiza amafaranga? Ese reka turebe ibyo bibazo turimo kwibaza twese turebeye ku bindi bihugu byabitangiye kera, ubu ngubu kubijyamo usanga ari nk'umuderi. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Uyu munsi rero nahisemo ko twaganira ku kiganiro cya betting cyangwa casino, cyangwa ibyo bakwita ngo babita urusimbi, cyangwa ibyo babita ku bettinga, uburyo bigenda bigira amazina menshi ku buryo kubisobanukirwa ari ikibazo. Reka rero turebe uburyo ahandi babivuga. Ubundi reka duhere ku jambo kasino. Kasino ubundi ni y'abakire, ni y'abaherwe. Abaherwe ariko babandi nyaho, ni naho uzajya ubona abantu bashaka kwigereranya nyine nk'abakina kasino banywa bya bitabi bitwa sigare, ubona nyine rya tabi riba rihenze, nawe urabyumva. Hari inzoga champagne aho ngaho, hari ibyo abagore bari aho ngaho bibitangaza. Muri make nawe uhabona ukabona hateye ubwoba. Ubundi kwinjira hariya ntabwo ari umuntu uwo ari we wese upfa kuhinjira, ni ahantu haba harateguriwe abanyacyubahiro. Bityo rero usanga ari inzu, niko kazi kazo, nicyo gakora, kandi usanga ari kazi gakomeye cyane, ni kampani ikomeye cyane. Ubundi kubifungura ntabwo ari umuntu uwo ari we wese upfa kubifungura. Rero reka turebe kasino nk'uko nari mbitangiye. Kasino imarira iki igihugu? Taxes on casino profit. Dore imisoro kasino imisoro mu nyungu itanga. Government tax casinos earners often called gross gaming revenue. Bavuga ngo amareta ngo burya yaka imisoro abantu bafite za kasino, akenshi ngo babyita ngo gross gaming revenue. Ni ukuvuga ngo umusaruro mbumbe uba uvuye kuri yo mikino. Casino keeps percentages. Ni ukuvuga ngo mu misoro batanga, ni ukuvuga ngo hari mbere ko bamaze gutanga imisoro urumva ko hari inyungu batanga. Muri make, a professional goes direct to the government as a tax. Ni ukuvuga ngo mu mafaranga mu nyungu babinjije barebamo bakishyura imisoro, ubwo andi asigaye akaba ari inyungu zabo. Batanze hano mo urugero. Batanze urugero rwa Las Vegas muri Amerika na Macau mu Bushinwa, bavuga ko zino binjiza billions in gambling taxes. Ni ukuvuga ngo ahangaha ibihugu byinjiza imisoro iri hejuru cyane, ni ukuvuga ngo binjiza imisoro y'amafaranga menshi cyane kubera uburyo izi kasino zo muri ibyo bihugu byo muri izo Las Vegas na Macau imisoro batanga iri hejuru, uburyo abantu babyitabira ari benshi bigatuma bishyura imisoro myinshi. Ikindi cya kabiri, uretse kwishyura imisoro bakora, hari n'ikindi cyitwa job creation. Casino employs thousands of people. Ni ukuvuga ngo casino ziha abantu benshi akazi. Dealers, security, hotel staff, cleaners, abo ni abantu bose, abantu bakora amadiri, abantu baza gukina amakasino, abantu bakora amadiri, abantu bashinzwe umutekano, abantu bakora mu mahoteli. Akenshi ahangaha nibutse nuko kasino inyinshi burya ziba ziri ahantu mu mahoteli, usanga zifatanye na hoteli, ari igice kigize hoteli ya kasino, ku buryo usanga abantu bakora muri kasino usanga baba bakora no mu hoteli. Nizere ko iyo nduru y'indege wenda ntawe itazumvikanamo cyane ahangaha, koko hari indege yari imaze guhita irimo iravuza induru cyane. No ku bakozi bakoramo twavuze aba cleaners n'abantu bakora amasuko ngaho, urumva ko abo ngabo nabo n'abantu babonye akazi. Management and entertainment workers, abantu bashinzwe
kumanaginga aho ngaho muri kasino n'abandi bantu bashinzwe gushimisha aho ngaho muri kasino. Rimwe na rimwe kasino uretse no kuba barimo gukina iyo mikino, hari igihe barimo n'abantu barimo gukina piano, haba harimo n'abantu barimo kuririmba ko ya miziki ituje. Baravuga hanga ngo more jobs equal more income tax paid to the government. Akenshi mu bihugu byateye imbere uko imirimo ari myinshi niko bigenda batanga imisoro. Ikindi cya gatatu uretse imisoro no gucreating amajob no kurema imirimo, baravuga ngo tourism boost, no kuvuga ngo abamukerarugendo bariyongera, no kuvuga ngo casino attract tourism who spend more money. Baravuga ngo aba kasino burya ngo zikurura abamukerarugendo kubera ko baza bashaka amahoteli, amaresitora n'amaduka abari aho ngaho. Ni ukuvuga ngo kasino ngo burya ikurura ba mukerarugendo. This increase overall economic activity in the country. Ngo ibingibi ngo akenshi byongera za activity zongera amafaranga mu gihugu. Icyakane, licensing fees. Government charge casino license to operate. No kuvuga ngo leta yaka imisoro mbere kugira ngo ufungure license, kugira ngo ufungure casino ugomba kubisabira uburenganzira mu gihugu. None ubwo akaguha amabwiriza igihe ugomba gufungira, ugomba gufungura, abantu bemerewe gukoramo n'abatemerewe gukoramo, abemerewe kwinjiramo n'abatemerewe kwinjiramo, ibigomba kuba birimo n'ibitagomba kuba birimo. Urumva ko ibyo byose rero niyo umaze kubyuzuza izo condition, ubwo hari amafaranga baguca kugira ngo ubone iyo license. This fees can be very high. Baravuga ko aya mafaranga yo kugira ngo ubone iyo license ngo akunda kuba ari amafaranga ari hejuru cyane, ku buryo nta muntu w'umukene ngo wayigonda ngo pay regularly year or up front. Ni ukuvuga ngo uyishyura buri mwaka cyangwa ukayishyura mbere yuko utangira gufungura. Ibyo nibyo twashoboye kubona muri kasino. Nk'uko nabivuze, ni umukino w'abaherwe usanga bashyiramo nk'amafaranga menshi cyane, za miliyoni z'amadolari. Ahangaha nta muntu uri hasi ubijyamo. Reka rero turebe kandi no muri kasino aho bitandukaniye n'ibindi tugiye kuvuga by'urusimbi, nuko bo usanga akenshi ntago bakina n'ibintu biba biri live. No kuvuga ngo resulta nako kanya, utsinze ako kanya bahita bamuhereza amafaranga. No kuvuga ngo ibintu biba birimo kuba ako kanya, mu gihe noneho betting mutegereza resulta y'ikintu kirimo kuba niyo mwaba muhari cyangwa mudahari. Urugero ahangaha ni umupira. Ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga ngo umupira ndaza ikipe runaka birakina, njye bivuze ko umukino uri burangire gutya. Ni ukuvuga ngo kugira ngo utsinde utegereza yuko uriya mukino uza kurangira. Ariko ahangaha muri kasino ntabwo utegereza yuko umukino w'abandi bakina, ahubwo wowe ubumenyi bwawe n'ubushobozi bwawe, experience yawe muri kasino niyo ikwereka yuko uri butsinde. Ni ukuvuga ngo utsinda ako kanya. Bookmakers ahangaha n'abantu ni kampuni zishinzwe ibintu bya betting, bishyura imisoro ku nyungu zabo. Nko muri UK baravuga ngo hari kampuni yitwa Bet335 contributed through gambling duties. Ahangaha baravuga ngo nabo batanga imisoro ku mafaranga aba yinjiye. Icya kabiri, online betting revenue, imisoro ituruka ku bantu bakora kuri betting online. Modern betting is mostly online. Tombora zigezweho cyangwa urusimbi rugezweho ubu ngubu barukinira online. Government tax digital transaction, iyo uguze itike cyangwa ugize uburyo ukorera gambling cyangwa urusimbi urukinira ko online kuri telefone, leta ifite uburyo ikwaka imisoro. Large performance generate study tax income. No kuvuga ngo amakampuni platform nini cyane burya ngo nazo zitanga imisoro nyinshi. Support for sport industry. Ahangaha baravuga ngo gusapotinga sport industry. Ahangaha nicyo kintu rero kigiye kudutangaza. Betting companies sponsor teams, leagues and the events. Ahangaha bavuga ko ngo sponsor teams, leagues and the event. Ni ukuvuga ngo amakampuni akoresha ibintu byo gutombora bya betting ngo burya ngo afasha amakipe
agafasha n'amaligue kugira ngo wenda bagire uburyo bamamazamo n'ibintu byose birimo kuba bashaka ko abantu bitabira ibintu byo gutombora. Pay broadcast and the advertise fees, batanga amafaranga yo kugira ngo bamamaze ibikorwa byabo. This indirect boost the sport economy. Ngibi ngo burya ngo byongera umusaruro muri siporo kugira ngo siporo zibone amafaranga. Muri ekonomi ya siporo ngo burya betting yongeramo amafaranga. Icyakane regulation and licensing. Aha turimo turaganira kuri betting na casino. Ngo company must pay for licensing or follow strict laws. Ngo izi zose casino na betting bagomba gukurikira amategeko y'igihugu bakishyura na license kugira ngo bemere gukora ibikorwa byabo mu gihugu. Ngo government earn from fees and the penalties if rules are broken. Ngo ahangaha leta ibona amafaranga mu misoro iba yatanzwe n'abantu bishe amategeko, kubera ko leta ikurikirana ibiba bibera muri byo bintu. Wakwica itegeko leta ikaba ikuramo amafaranga ikaguha ibihano. Both casino and the betting contribute by noneho muri rusange rero casino ni n'amatombora n'urusimbi ngo burya ngo bigira icyo byongera mu musaruro w'igihugu. Tax revenue, batanga akazi, ba mukerarugendo baraza bakagura ibintu n'amalicense. Ibyo ni ibintu muri make ibintu casino n'urusimbi byongera. While the generate revenue, government also spend money. Ahangaha harimo akantu rero, nubwo bwose twabonye ko hari ibintu byinjiza mu gihugu, nubwo bwose twabonye ko bitanga akazi, ariko hari izindi ingaruka leta nayo ihura nabyo. Izi ngaruka ni ukuvuga ngo treating gambling addiction, abantu barabaye imbata y'urusimbi. Amafaranga yose babonye bakajya muri hariya ugasanga akeshe, usanga barananiwe kwishyura imisoro bagomba, ugasanga barananiwe kwishyura amazu, kwishyura renti, ni ukuvuga ngo kwishyura inzu acumbitsemo, ugasanga hari ibintu byinshi yananiwe kwishyura kuko amafaranga yose yajyanye muri gambling. Usanga rero leta ishyiraho amafaranga mu kigo kigomba gufasha bano bantu kugira ngo bave muri biriya bintu. Regulation and enforcement, ni ukuvuga ngo babishyiramo imbaraga kandi bakabikurikirana kugira ngo barebe yuko aba bantu bafashijwe, kandi yuko leta bari abantu bakoresha ibintu bya tombora zira company yayo bita ngo bookmakers badapfa kwakira amafaranga gusa niyo umuntu yaza yasinze nta bwenge afite. Leta ikurikira ibyo mu mategeko. Ahangaha ntabwo wemewe kugenda gukina urusimbi wasinze nta bwenge ufite. Biba bigaragara yuko baba baguprofise uyu muntu ntabwo yarakwiriye gukina urusimbi kubera yuko nta bwenge yarafite. Ibi rero nibyo nifuje ko uyu munsi nabaganiriza kugira ngo turebe bino bintu bya betting, ese bifite akahe kamaro mu gihugu, ese ni ibintu byiza, ese ni ibintu bibi. Noneho rero ariko hakaba hari n'ibihugu udashobora gusanga batemera ko bino bintu biberamo. Hari nk'ibihugu usanga akenshi bitemera ko ibyo bintu bya gambling na casino bibamo kubera ko bigendera ku idini. Nko mu bihugu by'abayisilamu usanga batabyemera bino bintu, cyangwa aho bita ngo political restriction states. Ugasanga hari nk'ibihugu usanga kubera impamvu za politike ibintu batabyemeramo. Ikintu gitangaje ahangaha, reka mvugemo nk'ibihugu usanga ibintu by'amakasino n'urusimbi bitemewe gukoramo, uraza kumirwa. Nko mu Bushinwa ahantu hose nta kasino uretse muri ako gace k'Amacau gusa, ariko ahandi hose nta kasino yemerewe kuhakora. Muri Thailand it's illegal casino but lottery allowed. Ahanga baravuga ngo mu gihugu cya Thailand nta kasino yemerewe muri icyo gihugu, ariko lottery ari byo nakwita kugura lottery. Ahanga kugira ngo tubyumve neza, lottery n'inaha zirahari cyane, abantu bina barazikunda, n'abakecuru usanga bazigura.
n'ahantu ujya kugura itike no mu maduka hose, mu mabutike yose yo mu makaritsiye baba bagurisha amatike, uragenda ukagura. Hari z'amoko menshi, ni faranga rimwe, ni ukuvuga ngo zirahendutse ku buryo bushoboka, ariko usanga buri muntu wese ni ukuvuga ngo barabyemerewe. Mu Buyapani casino restricted but changing, ni ukuvuga ngo casino zirahari ariko zifite amategeko ahora ahindagurika kugira ngo bagende bareba uburyo bafata abantu bataba imbata y'urusimbi. Reka turebe n'ibindi bihugu. Hari nk'ibihugu rero bindi bitemerewe. Ikindi rero uretse urusimbi, dore akandi kantu nshaka ko ahangaha mwumva, no casino doesn't always mean zero gambling. Burya ngo casino, ngo some countries allow state lotteries, allow horse racing bet, how illegal underground gambling. Ahangaha uretse muri gambling, ahangaha reka tujye mu rusimbi. Gukina urusimbi burya nkina ahangaha harimo iby'amafarasi, imbwa zirukanka, ngo n'amafarasi asiganwa, imbwa zirukanka, akaba harimo n'umupira w'amaguru. Usanga ibi ngibi ni ibintu biri ahantu hose henshi cyane, nko mu mijyi y'inahangaha usanga hari amazu abantu bajya gukiniramo betting nyinshi cyane. Ariko nk'uko nabivuze, betting ni za bindi ukina ugasanga ugategereza yuko resulta iba nyuma. Ariho usanga harimo nka horse racing bet, dog racing bet, ndumva ari izo ngizo gusa, n'imodoka racing bet, akaba harimo n'umupira football racing bet. Ibyo byose usanga inahangaha buri mujyi ushobora gusanga hari nk'amazu arenze 10 mu mujyi. Akenshi uzasanga biba no hantu, akenshi ubisanga mu bice birimo abakene, mu bice birimo abakire ntago ushobora gusangamo ibintu nk'ibi ngibi na gato. Rero muri make ibyo nibyo bintu nashoboye kubabonera. Reka mvuge nko mu bihugu byo muri Afrika udashobora gusangamo casino cyangwa betting: Somalia, Libya, Mauritania na Sudani. Ahangaha ndatekereza ko bigendera no kwemera ko birimo ibihugu byinshi by'abayisilamu. Muri Amerika y'Epfo ariyo Americas, usanga mu gihugu cya Cuba kuva mu mwaka w'1959 baciye ibintu by'amakasino. Reka turebe nko mu bindi bihugu byo muri Aziya: Afghanistan, Brunei, Korea Ruguru, Maldives, Pakistan. Ibyo byose ntago ushobora gusangamo gambling. Turebe na Iran, Oman na Kuwait, Qatar, Saudi Arabia. Ibyo byose nta gambling ushobora gusangamo. Muri make rero ibyo nibyo nashoboye kubashyirira hafi kugira ngo turebe akamaro n'ingaruka z'urusimbi. Akenshi nk'uko nkina ahangaha usanga abantu babikina kandi bamazemo igihe kinini cyane, usanga n'abakecuru bakiri batoya babijyamo. Ariko ahangaha icyo nshatse kuvuga, ahangaha ntago bajya muri amazu babijyamo cyane, ariko inyinshi ni za zindi bagura scratch ticket, ni twa dupapuro ugenda tuba dufite nomero ugascratchaho bakaguha amafaranga. Akenshi barabikunda cyane, ariko cyane si ugukabiriza. Usanga abana bahanga babizi, n'abakecuru n'ufite udufaranga dukeya usanga agenda akaguramo agakarita k'ifaranga rimwe na rimwe. Usanga aguza ikarita rimwe ugasanga ageze amahirwe yakuye mu 5 n'uturunguto ngutwo. Muri make ngo muri bo tubagabanyiriza gutekereza cyane. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, naho butaha. Ciao.